E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa i nei fo i tae au, usi mea lo whaafonga o talo le solulu. To o lima tangata maali liu i whaalawlawe tau ta avale na tūlai mai le fiafia na nafi i te awa mutu. Whaalawlawe matu iale nei na tāpu ni Aile State Highway tolu. Mana tupu lata i le tūlai lima i le fiafia na nafi. O le awala le ana tupu i le whaalawlawe ana nafi o le afo ina umai le soifua o le tangata to atasi le asfarai le whaato a umatu i le isi fo i whaalawlawe tau ta avale. E le o sao i le sila al pale mia ia Christopher Lexon solo te e wata pena i tangata Maori e whai ai le aso a tae au. Po o le aso le unwa i pāketi e le whainga malo wai ai nei. Solo te e nei wa wha moe moe whai ai vaenga umo le atunu e te e atua i suinga o whainga wha vai. A le whainga malo lea e a awhia i tangata Maori. A o ta pena i la ma le solo e whai a alua nga i le maota o le pale mene. Wa whai mai le pale mia e le whetaui, ma e se fo i le wha ai unga le pātia Maori lea o lo o ia una ia, le whai o te e nei. Whai mai ai mal pale mia e iai lava le sa olotonga e te e ai, ma e le ngata ia whai ai se awala e saunga le mu. Ai o lea fu e iai wha ai unga o vai aso e ma whai o na whai ai. E ui i lea, e le o suia i le wha mua Laxon ma whai mai o lo ia tau la i le pāketi le aso a tae au mō tangata ni usila uma, pe Maori, pe le ai. Ua toe solomuli le Auckland Transport i swinga na whai mai ai e na o pasi e whaatango na whewa i lanes na whai o whaapitoa i Karangahape Road. O November le tausanga tālu ai na whai ai le pūlenga lanes e lua mō na o pasi whewa i whaatanga ai ma e le i mapu le te a le asosio pisinisi i lea vaenga o le taulanga ma wha wau mai ai pia tala noanga. Mai lea taimi o mai le taimi nei o lea o sui le mawhauwhau le Auckland Transport. O le ato e whaatanga so o se ta avale e wha o ngā ina lanes nei i wha i ungo vai aso. Wha ape ai ma taimi o le tae au i aso le vai aso. Ma e na o le tau le tolu i lea fiafia nga i le fitu i lea fiafi to tonu aso le vai aso. Lea o le a wha apitoa i lava na o pasi. O se swinga o toi whai e le Auckland Transport i le mai a whono ma pisinisi le taulanga wha ape le asosio lo tū malosi. Mō tangata whai pisinisi i Karangahape Road. Wa whai mai ai fo i male sui o le pūlenga e toe ilo lanes nei e whai a whaapitoa mō pasi pe a tatala le City Rail Link. O male soifua a o iai le Jeremy Parnell li auki lani ana nafi. Te o le sfumatasi tae au lea na wala awaile o leo mai whaapeana ma liwa i lava i lea no fuanga. Le isa tala tele mai le Next Gen Auckland Domain Gym e tūsa ma le mea o tupu ma e tu whaatasia tala fau o lo o whaawau bea so e so e ngā leo. La pata ia le ono motu sia wha afua se o le eletise i le so i nisi o vaenga le North Island o na o winga lo wale tau. O savili malo losi nei o lo ofua e o mai i au kilani, Northland ma Taranaki a ngā i Waikato i le so. Ma e se mai la pata ingo le ono motu sia wha afua se o le eletise e ono wha alea ngai nai fo i manisi o mea tōtino. Whai mai ai fo i mala ofisa le wa ai tau o winga fo i nei o le tau o lo o ripotia e ono toe o mai le wha ai ungo le vai aso. To whaatasia tala whawolo o tau fia pēa i whale mai i Thailand na tangata ni usila to atasi leana whaamanu a lia ti ngā ina. A o iai i lunga le whai ngā malanga le Singapore Airlines. Luas tolu tangata kiwi sa whai malanga whaatasi le whai ngā malanga le nei. SQ tolu luatasi le vai aso whaato a umatu. Leana whaate ia ina uapa i le maua lalo e tasi le afe valu se lau mita i to tono o le tolu minuti. O le pōla aso sana sa wai malitala mai Thailand to e fast food malitasi mai le silia ma le toa se lau lea na manunua o lo o tau fia pēa i le whale mai. Ai i wha maoningal mtangal wengal vai whafua ni usila na nafi o lo o iei pēa le tangata kiwi to atasi le whale mai. O le whalavlawe le nei wa mali waile ta Maperetania e to atasi ai wha manua lia le to atele. Matala wha ai tasi tesi 5 miliona le fesoa soania ni usila wa sauni mō Papua New Guinea. O le tala mai lea le minister le vai whafua ni usila Winston Peters wha pēa minister pui puinga Judith Collins ana nafi. E le o whaingofia ia Papua le silia ma le lua afe o na tangata watanu wola e palapala solo. Ma lo iei le papolenga e toe solo foi a toa ai male alia e mai o se wha mai le no fuanga leo lo tanu mi ai le to atele o lo tau sa ilia pea. Ai mai ni usila nei o le ota pena le va ale ami e aviei wha momoli ai mai se o tangata so e su e wha apitoa e fesoa soani i ngā luenga la veai. E ele i whaeloa mai le tasi tesi 5 miliona ni usila lea na sau i lea fiafia na nafi o lea fo ina whaeloa mai na nafi au se talia e lua tesi 2 miliona lana fesoa soani mō Papua New Guinea. O Talanalo Radio Samoa, manuele nei tae au.